Mwenda musaisia mukamba aisiwona aikadhambua aneketha. Vani Mutongo TV ngwatani ya mukamba ni saa umwena nusu sasi ya Afrika umelone wasua sasi ya kunengela ila Vilingi wa Mauvoo Mauvoo maikithye makele mavuti mwambani tuni andikima Mauvoo mena utuika wa umbania na unaicha wa Mauvoo na wambi yo tweet Mutongo TV ke director mwema # Vilingi wa Mauvoo mudhanyani wa mudhini okuleti ukambani tuenda uteti wa kusinda mundu kana tuenda uteti wa maendeleo. Ukambani tuenda uteti wa kusinda mundu kana tuenda uteti wa maendeleo. Ndume otumani mukuvi ili itatu ukende muitano. Ili itatu ukende muitano ni namba itu ya otumani mukuvi va studio. Mitandao lengi ni Mutongo TV, Facebook, YouTube Mutongo TV official na Instagram ni Mutongo_TV. Nye nitawa Steven Mwama na Sharon Dinda Eva nikenda nengelelie Mauvoo na ayunengelelia kwanzia ya meko na a ni mwama Mauvoo tumenengete wito mudhanyani wa umundi. Ala tukumbanesye ne vamwe na nye nini sini ngusinda Ruto nyuvanini wangilile meongwele na ile uneni wa Kalonzo. Kila mundu wa Kenya Alliance no kwenda usumbe uloku newa no. Umani akiwe na ene ndema yako atakiwo nge waine ngunengelelia. Na tumeni madhinza mboi kuuse dhembo ya kadhembo ni iti na waime achokwinzwa. Vilingi wa Mauvoo Kalivu na ikienda ngumanethia ula we munini wa Musumbe Kalonzo Musyoka waise kana vata wake munene ne kumusinda munini wa Musumbe William Ruto ndeni wa nyuvani munene wa mwaka ni wangilile miongole na ile unyuvanine wa Usumbe. Kalonzo ainania madhikone amwako ya muingia katika ontini ya Kitui no wetie kanamba ya mukamba ni idhitwe kwa evinda ya saa evudhitu kwa evinda ya saa na yuni evinda evikie akamba makwatamba umuwo kusinda kivila cha Usumbe unyuvanine munene wa mwaka wangilile miongole na ile evinda na yu Kalonzo na mudhoki mwana kivila wa chama cha UDA Johnson mudhama chamane cha Wiper aiweta kanane choki kosa utongo wa Kenya mwaka ni wangilile miongole na ile Lina Musangi kuma mwingi Kitui nuwa kutubu vya Vilingi wa mbe va Mutongo TV. Ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka ni waise kana kusinda munini wa Musumbe ndakitale William Ruto sakuwa nini munene ukitene lasi manundu esu niyo mitalatala ila wiyete mbe kana first priority na ina itumisi yake onene chadhini chama dhikonga likoni sianguni mwingia katika untini ya Kitui. Kalonzo nukadhi ya mwene kivilo wa chama cha UDA Johnson Muthama ulona kevi kiti chadhini kinundu wa kutongo ese chama ki indi amwe kana chama ki cha Wiper ila kiusinda nundu ni lasima kiose kivila kinene mwaka ni tuendete ni mudhuche madhukume imwe. We congratulate you that you are chairman of a political party. We wish you well. But if we defeat you, you'll be most welcome to join your brother. Because defeating you, we shall. Defeating William Ruto is my #1 priority. Nyinyi kama mpango yenu ni mtu anaitwa William Ruto, mutakwama. Tafuteni sera kwanza na mutafute chama na mutafute candidate ndio mkuje tushindane na nyinyi. Lakini mkizunguka vile mnazunguka, mwisho mutaenda kujiapisha pale vile ule mwingine alijiapisha siku hiyo ingine wakati tumewashinda. Shauri yenu na msiseme hatukuwaambia. Inge Kalonzo ni waise kana Kenya mekengezo na kila wetie kifumba macho kia bottom up ni kana William Ruto asoke kivila ni Yumwe kengeza kifumba macho bottom up hame masio kikivila ni mukaiya ndongo iyo ingine uvudhisi kana ni mana akoma ni na ndongo ya kiama kia ODM Raila Odinga na manena nya mukambe kwa tilei mukenya ikwatilei. Nimeona magazeti kisema leo ati mimi na Raila tuliketi
I am a very straightforward talker. The only agenda item, and my friends Mudavadi, Naweta, and Gideon Moy knew, but Gideon is in Kano and is in coalition with Jubilee. But Mudavadi, myself, Isaac Ruto, I've given them the mandate to talk on their behalf about a simple issue. Kalonzo ni waisekana usakuani wa mwi wa nyanya matuku kenda mwaka ukite ndo songwa mbeno ndo vaikitumikia kukuisya usakuani o. Election will be on the 9th of August next year. Because even in terms of that advisory opinion, yenyewe inasema that we in different African countries must apply their domestic law. Therefore, it is not binding. And therefore, our constitution is a supreme law. Let's not beat about the bush. Let us not waste time. I've said it before. The only time you can postpone an election, and only for a period of, I think, 60 days, is if the country is at war. Ndongo ilenge sivikita chathini kine vamuna muyumbo wa kitui Irene Kasalo, muyumbo wa mwingia kate Gideon Muliungi, ula wa seneta wa Mbeya wa kitui David Musila, mwene kivila wa UDA Johnson Muthama, ula wa seneta wa Kakamega Boni Halwali na Ndongo ingi mbingi. Some of us in these semi-arid conditions, and if you talk about hustling, we know what hustling truly is. Sulali wako ambe, lona ito musioka kasonga muse, uloa masinota, hiezi kilukuta kai kuisabu kwa sulali unge wandini. Anenda kukilita mabiani wana uli. So what are you telling us? About hardship? We have lived hardship. Kulio nyuba Kalonzo no kuyenoba. Ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi nilina Musangi. Ni ngala cia guteti ciende na kuongeleka na ituva ni kwikala metho mengu no tukaunenga Mauvoo oundu maende na uvika tusonge nambe na Mauvoo makonete uteti senator wa county ya Masaku Mwandu Agnes Kavindu ni wakulia tongo imamba ila inge makwate mbai ya mukamba kukosa kwa nini munene wa mwaka ni wangili mangole na ile aiweta kana miaka ni mevetumba ya mukamba na ithito ikwatamba atongo imamba inge lakini yuni evinda yamba ya mukamba kusumbeka aine na county ya Masaku Kavindu ni wase yumba ila ingi no siona nase wendo ulamba ya mukamba either wanaguo kwamba ila ingi Daniel Mongela ni woko tunangelele Mauvoo. Senator wa kaunti ya Masaku Mwandu Agnes Kavindu ni wakulia atungoi mamba ilangi makwate mba ya mukamba koko ndini wa usakuani wa mwaka wangilile na miongweli na ile daelesekana yunevinda yamba ya mukamba kutongwesya ndini wa usumbe kuzilavalave mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo tunaomba makabila yale mengine yote county 47 of Kenya mtushike mkono Kalonzo aingie. Kiangalia wale watu wote wamesimama, Kalonzo tu ndio hana record ya corruption ama ya wizi. Na kwa hivyo huyo tu ndio anaweza kuambia watu tumalize corruption na haiwezi kuhit back. Wale wengine hata akisimama hata akisema itamfuata na ita hit back. Kwa hivyo tumchagua huyo ndio aongoze Kenya vizuri na mambo ya corruption yaishe ndani ya taifa letu. Wengi ni wathingirela muno ngwatanio ya ndongo isia ukamba ndakemea muno ateti ala maende na ulikila ilembeta ya ukamba na kuwete kula sia waneko inginda elesekana usindi wa kivila cha useneta ni wona ni wawo kana chama cha Wiper Democratic Movement nikikwete nzeve ya ukamba kilomio. Tunajua kuna UDA, tunajua kuna vyama vile vingine, lakini tunataka kuwatangazia saa hii ya kwamba Ukambani the unity is there. Na mkitaka kujua kwamba unity ya Ukambani iko, muangalie kura za Senator Kavindu vile zilipigwa Machakos. Zilipigwa kwa wingi. It was a landslide. Na Ukambani Stephen Kalonzo Musyoka kura zake zitakuwa landslide. Kule kwengine ndio tutaenda kuomba kura. Na pia ninajua watatupatia. Kwa sababu kama Sendro tumesimama na nyinyi sana. Kumbukeni wakati wa Kibaki. Kibaki yangeweza kutawala kama si mheshimiwa Kalonzo alimpatia MPs wake ili akatoshelesha ile namba ambao anatakana kuwa nayo kama president.
na tumesimama pia na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo ni wakati wenu Central murudishe mkono. Ainena chathini cha uthaithiva eci mutheke sintani wa kule serikali ya kaunti ya Masaku kuthukumithia mbesa ile inavitukithicwe banjetini ungu wa utongoi wake Dr. Alfred Mutua ndaelesya kana mbesa isu nicielite uthuko mwene nthi undu vailite. Kulia Governor Mutua mbe wata na exit term yake aive pending bills cia andu ala mataite mbesa nthini wa account kuma 2013 mbakayu amaive CHVs alama mathukuma ko misieni meyumisie maibona mombeza sio na village managers maibo mbeza sio na masivitali ni kuina ndawa governor mbesa county assembly yaku ni na approve ye budget ya 12 billion 300,000 twenda kwiwa munaunyo wa mbesa isu undu kwika nacio niguo ngwatanio ni vinya. Daniela Mwongela, Mutongoi TV, kuma kanisani wa AIC cha mutheke ulawi ukamba wa Masaku. Tusonge na mbele na Mauvoo makoneti uteti ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, ndongo ya ANC Musalia Mudavadi, ndongo ya chama cha KANU Gideon Moi na ula wa Ford Kenya Moses Wetangula ni maservisi ngwatano ya kiuteti ya Kenya One Kenya Alliance kosa kivila cha Osumbe unyuvanini munene wa mwakani wa ngilile miongolene kufikia vo Kalonzo na Musalia Mudavadi ni maminite kona ni wendu wo wa kuite kivila cha Osumbe unyuvanini wo wanakutuika mengwatanioni imwe yonu ula kuungama unyuvanini wa Osumbe kuma ngwatanioni ya One Kenya Alliance. Benjamin Mwaka mwandikitwa wa Mauvoo kuma kisioni cha Ilovi ni wiki ya maondo waka vuti na atumba nisenge weno ya ikumbi ya siasa. Matambia maamuthia makwatwa wenye vyuo kikuu cha ngwatanio ya NASA ndimavikie Wiper, ANC, Ford Kenya na KANU jumwaniki ni mavitugithisye witikilano wa kutia ngwatanio siatine na kuthamia mwavulini mweo wa One Kenya Alliance kwanana na muneni wa ngwatanio seneta wa kaunti Makueni Mutula Kilonzo Jr. NASA kwa oyu no ikole thila ikwatiwe ni kinandu cha mbesa kuma kwa mwandikithio wa siama kila siama isi thito iteta ODM thienda kuia sionthe. We, Ford Kenya, Wiper and the Amani National Congress wish to confirm our irreversible commitment to the One Kenya Alliance in partnership with KANU and any other like-minded Kenyans. Bayeko sio kanasa yengi. Kabisa bayeko sio kanasa yengi. Umo wa NASA nuathelile tuko kenda mwei wa katatu 2018. Ila Raila waendie Harambee House kukomana na Musumbe na makethania. We will begin the process of getting out of NASA because that coalition is coming to an end. So the answer is yes, it is our history. So rena kwati mbesa situ ila sia nenganiwe ni national government kwa political parties kwisila NASA. Tukwatishia itu Ford Kenya kwatishia yo, NC kwatishia yo, ODM kwatishia yo na tutani siamboba kala unda ya mande kureweka. Umbano wa wakeli muvitu nuna leile kusia matunda kukonya nula onuyovo ukokelea kiingo kukitea Usumbe na Oka. Kila chama kinakunia maleve muteti wake Wiper na sukumia Stephen Kalonzo Musyoka na veonoke waka na ANC, Ford Kenya na KANU manasukumisia Usumbe wa Musalia Mudavadi. Kila muteti anetetea kithimine cha mwana huu kwenye utoni wake kiutuika utongoini va Kenya na ndisianza utalo wa kura nguma na unene wa isito yake ikononi sionthe cia Kenya utoni kiilovia kuungamia kampeni na utoni wa kunena utetea na kukwata nyambai sionthe va Kenya kati wa sindu inge mbinge. Treat this as the forefront team. We're going to have a bigger team going forward. Raila Odinga, pia wewe usupport watu wengine. Wewe usimame kando kidogo, sasa ulete watu fresh. Na yule striker ambaye sisi tumeona anaitwa Musalia Mudavadi. Na ndio zingi sione na siku yanza si ati Musalia niwe ando maishie mamonenge kivela. Isu ni porojo. Umbano ni undongo isia ngwatanio ni newanie kana ve mwana wa tongoi na siama inge kukwatana namo indi maikoke na isilia kukilia kivevelo cha Oka unyuvanini ukite na vaumela maukulyo kauta kana ndongo no sietikile kukwatana inge na mutongoi wa ODM Raila Odinga
kwa ivinda ingi. Umbanoni wa mutongoi wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka atumitwe ni ndongo isi ANC na Ford Kenya kukumana na mutongoi wa ODM Raila Odinga wakatano kumanda usungio kukonya wanyo ilovia sia nasa nunaetiende tokauta. Mauvoo ikanzeti imwe iweta kana Wiper nitayungamisi isi liako kwa landu ya ODM dhinu wa nasa no kana kusuvia miana yake utongoini wa mbunge. Nimeona magazeti kisema leo ati mimi na Raila tuliketi. I am a very straightforward talker. The only agenda item, and my friends Mudavadi, Naweta, and Gideon Moi knew, but Gideon is in Kano and is in coalition with Jubilee. But Mudavadi, myself, Isaac Ruto, I've given them their mandate to talk on their behalf about a simple issue: the sharing of the political parties' funds. And by the way, when I hear and Alwale, you will remember, you had even worked out that thing. We'll go Mamaliza. Even gave the numbers as to how much should go wherever. The only difficulty, you both of you abdicated. Nanundu mpingi siweta kuithwa nonseke. Zamanani ya ANC ni na vitu kilisi kuma nasa kuiwakana. Na yusi ya masia Ford Kenya na Wiper ni tanga sitekanona sio siithwa siyevetavo. Wambi ya uni, undumwe na kanu, wanawele kwambi isi ya mivango kukola nduyo ya Jubilee. Indi moka tuwa ndongo ii, ndola wina utoni wako kila kiingo na oka. Na mkutano wa Wiper wa kuma nasa, ukeedhe wa Monday, wa kwambili utu endete. Matuko miongo na dhansa tu, mwoi unowa mwanza. Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi ni mume na utuika wa ivinda ya saki utongoi miandhani minane ya silikali. Kalonzo hanai muninu wa Raila Odinga ngwatanoni ya CORD na nasa maunyuvanini manene mavitu. Fala nake Musalia Mudavadi uongamiewe kwa unyuvanini wa ngilini ya 13 na halika nasa unyuvanini muvitu. Aye leo na uyovo ni madhukumete silikali ni taanini Musumbe nake Moses Wetangula na Gideon Moi methito maseneta kuma mwaka wa ngilile ne 13. Don't box us in the past. Let's look forward towards the future. And I can assure you from where I sit, as a founding member of Jubilee, as a former chairman of TNA, there are many members currently who are on the way coming to One Kenya Alliance. If you want Stephen Kalonzo Musyoka to be the president of Kenya, and there's no problem, tengenezeni marafika vijana. Kura ni marafiki. Marafiki wengi ndio kura nyingi. Na ni kwithwa yo ivinda ni viendu. Siumwane isi ukite muutu wake utetu wikwatu wa kwaliuka na kuosa mukondo mweu siama isi amina kuivanga nesa nthini wa One Kenya Alliance. Ngwatanio hii ni nawetie thina kufikia mwaini we 10 kutangasa mutetu wake uloko kilia kiingu ngua One Kenya Alliance unyuvanini muneno usumbe ukite. Defeating William Ruto is my #1 priority. Yes. And I have reasons for it. Nyinyi kama hamuwezi kujipanga, tutakutana na nyinyi huko mbele. Wacheni rais afanyie kazi wa Kenya milioni 45. Rais si mfanyikazi yenu nyinyi peke yenu. Ama namna gani? Tunaelewana? Kwani tulichagua rais aende afanye kazi ya NASA? Kuunganisha watu ambao wameshindwa kuungana? Hapana. No. Dilivoti ya ikumbia siasa kumavaka untini lovi yeneta wa Benjamin Mwaka. Ni muvea Benjamin Mwaka ngewesu no mekwata na Erastus kithuku wanzo mondeni wa kilungu chai kumbea siasa twambotane sina Mauvoo ma siasa nenda kunengelelia Mauvoo makonete kisomo. Ndongo isia ya kanisa kwa Kibwezi county na Makwene nisi athuthia asima ikithine matongasia na sio sukulu siweta kana kisomo no cho wikwacho muno kisioniki kila kikumbela wane munyao na mo wa kiwu okavindane kuna akio visamu no wa kisomo county ni nini ya Kibwezi Kennedy Machora ni wakania asika na alama teo tungasia na sio sukulu nimekuose wa matambio mai maki meya Kennedy mulinge kuma Kibwezi Makwene ni wako tunengangewena Skulu cia musingi na ilase sekondari mayambe isha kusoka maskulu ta muambe wakalenda kama somo kama mwaka wa 2021 etina wachuma kimwe cha kuvinga skulu atongo ima kanisa kifatho konyo vake Bwezi county ya Makwene na mamwe wito kula kuya siyo ndhe kuikithia kana kila mumango wele kwitha skulu ne wasoka skulu meva alama mutaratala wimbe wa kisomo wa CBC grade 4.
Bishop Mukeku ulano musesi wa makanisa maji sisi kauntini cia Makueni Kajiado na Taita Taveta inena ni wamenda si kutonga ciana cio skulu ithingilila muno ile cia kilasi cia grade 4 na ile cithironza wa skulu kwa ivinda ya saiweta kana kisomo no choki kokelia ile mbeta ya ukamba. Kibe ciana cia grade 4 cikalile musima na mingi dia cia yene ivinda ya kucoka atukulia cia inamo gwithia ni manena kana kau nikatungi wakileko skulu nikana kasioka kaikasome ukamba twibanda kawa twibanda mayo kawa kaito nikisoma tutwaishana skulu nikanande yito yokele kumana na ukwati wa si kwitha we mukoni kumonondo wa COVID-19 na ingi matena ivinda kumantha ndevisi ya maskulu nondo wa kalenda kama masomo kutina na mono. Reverend Maurice Nzioki wa kanisa wa Peva na wamenda siku kia mivango na nene mama skulu ya ondo mekwe ndevi iva la wamenda nene mama skulu kuthocha siana skulu na kila siena cho ngikulia nikana asi evindani kwithire kwikumu nundu wa alila ithire iko ya uwa corona ni maile ko sayana di nikana de nemeda mena uwa no museo na asi kon na alimu mo kondo wa undu za zio somanga na adani fisi o tushela maiba uya ni maibo kwanza la elite na kwa wiki kuonda mabayimo na inde alimu ngemukulia mubokesha na evindani isio so kwambia wa Kelly kwambia uni na wa Kelly withie ni mwa ipokionesa onatha moko na fisi we anata withie ni mwa mathocha na mwimanenga mwana na mwiwana na sei nikana kwithwa ni kwethwa na evidence ku school fees mathie ma skulu manao lilwe ni movea wa kisomo anene ma skulu ni mende kama yume sina ke valaka vinani kaua si mende kakuya watho wa kweva ndevini kanene ma skulu makethe na vinda yomo kutwa esia masukulu ase vindani serikali inatangasio kwa ngabla kana ni yao la school fees withie undu ni mawosa okwango imwe na maiwitikila ondo wile indingisuka ni kulia sei most methwe na wikiku ndini wa alimomo ma secondary ase vindani fees utheizwe ni serikali withio la mewe na ma principal mo yulo wasena sio ni meanisia uwe na wa kwa school fees kavinani kwa mani wala maenda skulu meo kata ma secondary ne mende kakutumia ngalesia andu wandeka na public transport indeti ngalesia ene kana maloli ne kana kosiemba ngasi akotekwa nyara kumana na siko ikwingiva mini mivuthu mivitu twina thina mwingi muno ukwatia nde yitu wa andu maukidnapsiana na kuasiana those evil cases nisingevia muno kwa ukiasia kila kana mbele kakwata uthi skulu kadi na public means kaikaboe lifti kaikalike loli kaikalike ngali ya mwene na kila kingi kalika matatuni kaikanewe kindu chao yani mundu kaye nunu nikuthukie asine mone mende kakwikia metalatala mesio ya ondo manhiwa moma ilasi cia nthima kaenda na kuma skulu na kana kusia kulika meteko ni ateki manyara ningukula ni kana asei ma grade 1 to 3 to 3 kana 4 with ni mai ya siana kana ila maendete skulu paingwa nsio ne maile konengwa sintangele mende biscuit kana ona glucose ni anybody na ende maima na kana siana ila ni ne maile kusuma sema katia mameza ba skulu kana maka make sure ni make ya proper arrangement ya undu siana issue the school nundu woki siani kuwa wa ingika ikatoka nyara na kuza kwenda mesho mbingi Vilingi wa Mauvoo kuma Kibwezi ila kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge na indi muthenyani wa uneni wosiani mwesi kwambea kusioka skulu kwa ala tu inasiana tuikithe ne twaitonga skulu Mauvoo asuma Kennedy Mulinge kuma Kibwezi Makueni mambonenga mwanya wa kumeli matava ini nene sio kethete na Mauvoo ka utatwithiane ende na otoma ni mukuvi kusela ili itatu kenda mwe itano twenda mnongo isia kusinda na kana tuenda uteti wa maendeleo twithiane over Ikumbi ya siasa. Mukikosa kushikana, mutashindwa na huyu mtu. Mahasla. Na hatutaki kuingia kwa wheelbarrow. Kalonzo will not run alone. Tuko na huyu ndugu Raila ambaye tunajuana sana. Mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Tutasimama pamoja ili tuweze kutoa hawa wezi. I will be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time. Wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. We are who sasa ndani kuibanga ati tibanga ni kana tusindeke Ruto. Tibanga ni kana tubingie Ruto. Itafanya namna gani?
tibanga tiki kindu kiu kiongela Ruto nguma. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Honoring of NASA commitment has not been done. Kabla ya mimi na Raila na Musalia na Weta kusema NASA imekwisha, haijakwisha. Nge tia kivila ituke Musumbi wa ndia Kenya. Inywa umea amutua mheshimiwa Kivutha Kibwana mheshimiwa Kalonzo Musyoka na langi mukwasia ni twithioka mwiyone. Kila mtu ana haki ya kwenda kivila kio president, lakini leo kuona kinu kia ungama wone kwekala Kenya itise ona mama ukamwona waitina Mukamba nwasinde. Me have faith in the Kamba people, not to see them. Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuko va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Alo, kwa imbotsa simu da kweka na raka wimbotse mbete muno. Hatu ikio na mundu akwata mbesa udhamali neta ni utinde wa ukoni wa simu. Ye, mwekene ye mbesa. Na nengeyo kila kivoja uthukula ivoka iso mbeso nesa wibinge wiweka. Nundu ati na muisi ya dieve na wakwata ni thina simu no konewe. Wakwata wewe mbesa itisi ya mala hivo ono naligile kia mali. Owa na ni mali ya kuike yebiti. Ende kitai pumuzi kwenjuka notu ine polio kwe mundu ekolona mundu akwane wadela ndambezi othemba dia motabisie ndambeye. Kalota simu akunye ndukambesia siya na kwa ndambezi. Kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikete skiza no yati ise namba 533 noti ile inyamonza kwa nyanya imwe. Wemusei no manyie niki asi on the masembe tisiana siyo School of Angel Sophia. School of Angel Sophia ni wewe kaneza vyo na wakito mesingini ya kiklisto. Ali mumaitu ni meyumete kunenga mwana wako kisomo kilo kwata kwa uni mwailu na ndevisi tunesiya niye muvuko waku. Tuivake lomiti chatukuma musino wa matulelo ni wadhika kuthigarisa. Semba oyumi anyejevo itana adhela nundu kila musei no vo sembete. God has blessed us with very, very, very good students who are very, very disciplined, who are God-fearing, and the ones who love education. We have a modern laboratory, a library, and other social services that will help our students do well in their exams. We also offer co-curricular activities for the students, that's drama, music, among other outdoor activities. Kwa Mauvoo mbenge tuthokeka na tukunesi mukwisila noti mwonza ili noti imwe ili noti thandatu itatu imwe kana noti mwonza imwe thandatu ina noti mwonza na thandatu itano. School of Angel Sophia, dream big, work hard, achieve your goals. Ni muviano ndo akwende na kusese Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV ngwatani ya Mukamba tusonge nambe na Mauvoo maitu silanga wa uma ni woneka kana ukamina thina wa kiwu kitui ona uyovo kalima kituni mande kulalamikia moi wa kiwu ula wende na kutuma matume ya kiwu kiko kila ni muisio kwa uima wa mui thina wa kilungu chake cha keli cha uma itatethesya Onesmus Chalo mwandiki wa Mauvoo kuma kitui no kusesya maundu a Mwa wa Kivu kaunti ya Kitui no wende kwithia wikito kinene kwa ekalima kaunti ya Kitui kindu kila serikali ya musumbo thomwe we Mwai Kibaki yonie ve vatwa kwenza silanga ya uma mwakani wa 2008 ila gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilo wa minister wa Kivu silanga o
na ula wechangwithia ya umeloni wa sua Kitui cha katika kaunti ya Kitui wavaniwa kimanda cha shilingi bilioni 1.4 vala milioni 485 siatumikie kwa kasilanga na wakwama kwa itumisia olosani Moviani Osu ula wa minister Moviani Osu kwa ivinda yu Charity Ngilu walianile na Mauvoo asu aiweta tavate olosani Moviani Osu silanga yo uma etwa mita umandamu ndizi kwekiwata kuma 08 nanu mabuma uzenekebu oyaki kaluke nazizie monobio umandamu baya pala atelilwe iminukilelwe ndelo nundu agwethea pala yabigie no yabigie nanu mawe monie ametho mo yambezwa nyene umwe ngithuma lozi ya muthanga ngitwa muthanga bu umandamu na ndiye ya egiata na ndiye thiao ilio twenda umandamu ezobwe nonu kuma 08 bidage bagi no yakawa na unde yakawa na uru no ebo na kibage no altai no akomi no athomo silanga wavaniwe kutethia misimbi wa 15,000 na vala kiwu cha wacheta wano usiwanzeu yu usiwanzeu no wende na kuvitia kiwu cha uo kiteutethia mwenendi wa kaunti ya Kitui ni muthukumi wa Kitui kaunti pa town ta muthukumi wa kuthambia car wash kuthambia ngali kuthambia motorbikes na kuthambia carpets na whatever ni twithitia mathina maingi muno ma kivu nundo kwa yutu thwa kivu mutungi silingi mbao no yake sabu kwithia kivu yani undu muta mabandite na undu kivu kitetwe paingwa kindu kwata na kivu pia saingi nikikuye kwithia kina mathina nundo netukwetwe kivu kina muno ambapo makasoma imo complain kana cha thambia ngali imakeos inikeo kufade na ikusia langiwo kwa unundu wa ndozu no ithitwe toloko muno na thukumi ni makastoma maku nundu athinoso silanga yumano yo inotonywa minamo wa kivu wa musini wa Kitui yu ekalima musi wa Kitui methi tuna thina wa kivu nondo meitumia kivu kuma silanga ni wa masinga ula masako na kila kiuka kwa matia kumana na wingi wa andu ala meutumia kivu chawo na nethi enoka bao manda kivu cha kuyungithe miti yakwa na numavuninga mante kivu gichaunywa nundu kwena mathina mengi ma kivu taketha tusobewa silanga wa uma na ntithie kila mundu numba kwake ena mvele kiro no bingwa tukanywa kigwithio nde ndikwasia usioni kaunda Kitui itusobesie silanga wa uma kibugengo utapapa no ticha kuua kibugeno ni cha kuthi kumida mete yakwa na mboka yakwa kwa numa bano ni manda kenge cha kunywa utukethe batoneka tukethe twina kibu kisio cha kunywa ona chona tukitumia kwa kungide mete yusilanga ni vai kindu kiendeye na malila ya thoeto na lato munene kondwa kwa kasilanga no yende na kwanangikia kisione kiu mwenendi wa kaunti ya Kitui aende na kunyamane mwa wa kibu moyumba akiliombunge cha Kitui cha Katema Kalimolu aina na Mutongo TV nona wetie weno tatitondo patonyeka kukwa mwasilanga kindu kilona wetie serikali tayuma siambe silasi abani wa kukwa mwasilanga makali iweta silanga wenda kimanda cha shilingi bilioni 1 nenda kwa zitako ba Kitui cha Kati wethabe kindu kikatethia Kitui cha Kati ne umandamu ndamuzi akwa miaka mbingi muno na ndamuzi ndio kusembanya na muno wetha watu takeke kuombeza tukikiambeza serikali makumia na ndamuzi kathela Kitui town ubo akibwitha thina wa thela atwa kwata kibugi sio Kitui town na mandu ma siwa line kuthana mabotha kuzi project Kitui thia nyita Mutongo wa kilio wetha kwata kamwana kakone nondo ngosa mwana zile na ndamuzi watu thake mino nundu yendo karibu bilioni 1 na nimekwata kibugi sio na tunywa kumiratu na mbingi ukamba ni kundu kukafu na kibugi zila baki zembele chendete Mombasa ukatha ni kukulia twazia nitukulia rais kila kilio tumando ndamu mukana ile kula kukaukonze tukakwata ndamu teitano nene nesa sia bilioni 10 kada kibugi kisembage ili ukangani chonze twatungene katika ndamu kikaterezia ndo kwa kungithia ng'ombe anokiterezia ndo maitu kwa kungithia miunda silanga ethio kaminukilwa kwa ukethwa wewe ni komonene kwa ekalima akaunti ya Kitui na kukilia aimi
Gavana Charity Ngilu osakithila cho gavana ni wambise mulati wa vanda ndengo na ula wa vatisi teta kiutani cha udhui indi wakwa makumana na mwa kivu va kauntini ya Kitui. Ekali ma kaunti ya Kitui merito na ekolio no uloka ameta na mwa kivu yune miaka 10 na vaiwe kwatio wasilanga wa uma kwisa kuendeana kwakwa. Nye ngewa ya uma ni akuye ni adele yue serikali ya Kitui ni jakila kechende bubu umani no muda bia uma mbeza nisi adele tozizie onenda ni ngodoja metene akwanye ni jogen ja kwa bubu na kwa ndamu yo yake ke to kwa tekiu nundu dusumbuke demono whether ni mbeza zitepo sia kwende sia uma ndamu na mbe ile tutabwe nyenu miemete 10 ni tene kwa yana unge umie 10 tutero kwa yana umedele na to kwa tekiu na serikali mwe kwa tuku Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Ndongo isia Kitui ni ise Vilingi wa Mauvoo ne kwa chende tambia ila ilite ni koso ne kenda silanga su othele mo wa kiwu othele tusonga nambe itina wa mwene plot imwe kisioni cha Kathembo ni county ya Masaku kwenza yime ya choka na septic tank kithekani kila ithembo ya Kathembo ni yithia wayu atumia mate ne alama tongo siasa thisia ithembo ni malasimikie kufika ithembo ni ye na kuthemba mbui maiweta kana yima ye ni thokwani tivandu vatheu va kuthembea atumia ani makulia ando manenga enda ya mathembo ni kana kuola iku ila siendeye kukusiwa. Daniel Mongela nange weno Etha wasia kithio ni chathelile cia kila kinethiwe Kathembo ni ukambo wa Masaku ithembo ni ila inene yiva kisioniki cha Kathembo ni Tina mwene vuloti imweva kauntini ya Masaku kisioni cha Kathembo ni kwenza yima ya choka na septic tank thekani kila kivaniwe cha ithembo yu atumia mati ni alama tongo ya cia thi cia uthemba mathembo ni malasimikie kuvika ithembo ni kena kuthemba mbui ya kuusia maiweta kana yima yi thokwanitie vandu vatheu va uthembea ngaicio kwau andu atimga afili uthio mtheu na andu makwa mawia wakwa tiatianie kanisa ya itu ni leno na ndo tienda kanisa itu tilikawa katano tikenuka wachu mwenye mwithi kanisa na kwau tinengwa ndai ya na tikwata mangolama itu taile ukwata na tieka ulikelwa siana ya siaewa mawia ni kusiana ndo maizo kwa kindu kika kanisa na cheka ikatumia alama ima kimwe elo byaji yaji thembo kimakia kiba thembo ya Masaku pala Masaku usiaita ngai niwa na Masaku akadi kwa ba ya polisi mwene nthino na ila maungwa sima kie kwatiwa niwa kimakia kitu kya theli na ikusia lika wengi ni makulia ando kunenga ndaiya mathembo nikana kuolanga sindu nthuku ila siende na ukitika maelesia kana kisioki nikelete kwikalwa kitheu na ndwala mekwaka miako yo mivakani ila ivaniwe kwitha mayose wa matambio ma kithio ithembo yitu ni yalikilwo ni mundu na mundu alika mivakani na akwata muthanga witu we thembo ye na nundu wake tumikiu family su ni twa mafaine na matunenga mbui matunenga mutu matunenga iya matunenga kalupo ona matunenga mukondio nuwe voni makulia serikali ya kaunti ya Masaku kuvetanga ibiwa kiko ila yiungue thembo yi meiweta kana onamo maende na uthokwania vandu vatheu va uthembea na kila ndini ni elite unewa ndaiya kindu kila kita we thembo ni aitumacia mwanambua ni aitumacia mumazi wa miimo ukesaria duwautwa wikwa kwa kolona ni waumagwa sindu icio kethia cia umagwa yukwa uo yesa kwithia kaba ekithio kute kwikala titena kithio ona ila da kwetu ni kithio gaizeo nundu wa ujumelela ko ethai ni woni yeni ne wakwani kondi ona we munini imwezi kesho ndo andumaiye mezo na mau
inde sindu isu cia sile bani na nenda ibe tucoka ina ko uthe te ukete kwina na te yusia ba ntu mwana tausia te ka kithio kaitu kana withio la wenzie thembo mwana ola watumiwa bu wakolokela ni ta maumba withie cia na isu na kwa twa mathambi no ndu ta ya kumba usia na isu cia nangika acia isia kwa ko wu ni taumba cia na isu cia te ni cia ita maekea ala na te kithe kate ino ndu namo thina nula uno kie kwa kana oka kwinza na wethie eta wina ngulu indi asioka ingipo etunenga ng'ombe na mbu na tithi kwake nyumba tika muume Daniela Mongela Mutongwe TV kauntini ya Masako ithemboni ya kathemboni yela yiva musini wa Masako. O teo kaunti ya Masako athukumi matatu kuyeka ngundo ni maumia wetu na kula kwa serikali ya kaunti ya Masako imathesi mawithi lulukomo atandithia ameteta kana mapipa makiko kisio ni kima ivetanga wana yukiko ki ni kiumanangia wewo na kwithwa muisio kwa uima wa mui boni mutisia enange weno kwa uliko Utheu nundu avata kwa miitu na kwisuvena na mawau ala maumanawa na kiko na yo silikali yithe wa mwanya ni wambe kwikithia kana mwene nthi kundu kula kwikalata masokoni ni kutheu musini wa kangundo venanzika na mwisi wa kukwatwa ni mawau ala maumanawa na kiko itini wa kwithwa kiko kikalite na ene nthi kwe lungu yasa Jute kaiba kanzo ma na bathe inando ithila na andu mekito thio kuo basa kiwanze je kalile ko muthembo sisi ona matangi angi nange kona ya kuya na mausie na maikuawa Kadai, teta miyoba ya lamine ni yino redio lamine teka kuye andu abau. Na tiku nereke teka loke wanze cha thia tikoka. Na tia ya moto ama ndondo kweka ama ndondo kweka tenge tio mandondo teka na teka ali nenge. Siana nini na ilaita namba manyakana mavutini ni maita yake kukingi na mawau no siende na ulika mavutini na kuthauka namo. Ni mausto iye wana moya no ko robete yake ko ba to yewe ni mugongo ito mana umete ba. Ona tezari wene tekania tende omutu bete maliva utandithia wevo na ndola movete sialosio na kuthi kundu kivathukanyo mena vinda yomu kuthumwa kiwanzani kicha ukui makono yake kometho na nzeventhuku iende no mavikia kavindani kala mathumwite na kwetela mitoka ba stage pengali pe kila kindu lakini maitina kwa bate mabuti meba maibeta wa yuko tito kulia mabuti amoke mabetangwe ba nundu andu meulalamika muno ono tiatie ni wene mabuti undu metekite baiti na kwa tabathali mwa kaundi muke mutu bete mabuti aza kana tambe kitambe ya maundu angi nundu yuete ko lilu no matuku mavuthu mavitu ovalata ndithia sokoni watala namo mana ya serikali ya kaunti ya Masako imavitangie kiko indi kiocho kina mbausia matunda na no vasongetwe serikali no mututethesia nangia ngale ko yendia ba ya kaunti na ndo ma kaunti to kila sa to ilio ba okegwa makatethia ne mukolia twithina ngina ende gavana muto itata yene yakwa ivinda ya saa na vevata wa serikali ya kaunti ya Masako kwikithia kana ene ndi nimekala kundu kutheu na kumetana na thina wa kikosokoni na kula meikala lakini yithe no la mwingi wekwa ne kwitha twina ngali jitu ya utukia meiyo sindu sionthe suma Masako onesa ukulia tenye niungamie soko ni awa kana ngali twetele jume Masako. Tiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava kangundo nitawa Boni Mutesia. Etawa Boni Mutesia tusonge na mbe munini wa musumbe muthenyani wa umuthi ni wathithila kanisa ni umwe kuya Olkalau ainena uthaithini William Ruto ne wasia kana chama cha Jubilee ni cha thelile na yeye ateti mangwata ni nasa makoma ni unyuvanini munene wangilile miongole na ile. Na mimi nataka niwaambie wale viongozi wa NASA. Tunaelewana? Wale viongozi wa NASA wawachane na rais wetu, sisi ndio tulimchagua. Sisi ndio tulimchagua Rais Uhuru Kenyatta. Mimi nataka niwaambie viongozi wa NASA. Kwanza nyinyi mumetuletea hasara nyingi sana. Kwa sababu tangu mambo ya NASA iingie kwa serikali yetu, chama ya Jubilee imesambaratika. Program yetu ya Big 4 imekwama. Mambo sasa wanatuambia ati tubadilishe katiba ndio wapate vyeo na wagawane mamlaka.
mambo ya rege tunawaambia watu wa NASA wawachane na sisi, na tuko tayari kukutana na wao katika uchaguzi mwaka ujao. Watu wa Nyandarua mko tayari? Mimi nashangaa watu wakisema ati deep state, ati system, ati William Ruto ati ataapishwa 2022. Halo? Ati William Ruto atashinda na ataapishwa 2022. Ati alisikia wapi? Halo? Ati hata tukipigia William Ruto kura namna gani mahasla 2022 ataapishwa? Halo? William Ruto ataapishwa? William Ruto ataapishwa? Nataka nione kwa mkono yule mtu atasema William Ruto ataapishwa. Sisi tulijipanga kama mahasla, sababu tuligundua siri ya kuwa walitufanya wajinga, tukawaambia wale wajinga wenyu wamerevuka, nyinyi na ujanja wenyu mko mashakani. Tuambia ati tujipange, ili tujipange nyuma ya mmoja wao. Tunawaambia sisi tumejipanga kama mahasla, tukipanga uchumi ya mwananchi wa kawaida kwanza. So hivyo tunawaeleza ya kwamba meri isaondoka, wakuje wajoin hiyo meri ya kuunganisha Mount Kenya region, lakini sio kwa niaba ya vio zao. It is not about the positions, it is not about sharing power, it is about empowering the people of Mount Kenya region. Na niwaeleze ya kwamba vile Kiaraho wamesema kuna upepo Mount Kenya region, hiyo upepo iko Mount Kenya region. Tumeunganisha sisi wote. Umuthini wa kilungu kitu cha kwea mwana ndakitali no gutwelese leu ula mwana wailite kunewa thini wa mithenya ya mbengili omwe ya mwana Amina Kusiawa. Mwana Amina Kusiawa lema ndangi mabata nagu no lazima nengaliu no ndijinde nengaliu ni nyano anenga wendeu kutoa no mwandi ana wina kila kindu na liu ambe wa meya yambe tandatu kuma Kusiawa ne ya inya kana leo mita breast milk mwana ni bwele konjwa kuma mudana ambe kubika meya tandatu na deno ya bindaye mwana ndairo nengwa kindu kingi atrondawa ndaile kuongera keiwo kana kunengwa su kana kunengwa iya ya ng'ombe nondo iya inya ithiawa itoetie iya inya ina kila kindu ina carbohydrate kawa tuma mwana thana bina kuyana ina proteins sianite ina essential fatty acids sia mutokuyana na ina chembe kama chemicals ya usia wow latuseta immunoglobulins kana wethe kayo kwa dani no wow na wethe kana kala konje nesa pandwa mitha ndatu kena vina mwewako wena mvina nesa na wethe akaindi ya kuitinda hospitali lakini mwana aliona mkonja nesa kana kuka uma hospitali keka wau mara ne kuya ila nyine ketwa kana sio vile ila nyine ndungi kwao kwanja ni ya mwana niyo ya ila ilo kwa kila kana konde Amina Kusiawa bandu ya mitha ndatu ende kana ya mitha ndatu wethe ya kainya ya niche nondo mwana ni wana ndale umwingange na ibina yethe ya inya ya oleka na maitaye kana kundu mwa kana kwenda ndotona kwandwa ni ya inya na yoto acha twale kwangela maliu ange na maliu atwangela mali kwitha na mombe balanced kukitu kwethina nondo wethe atwana twinge twabiona ngaliu tunengae mayu kana malu na twetha ukicha na wethe akukitu twana twenenga proteins na mashene kana we nondo wakitumi ndai kama na kutweka na ituma kana katanena patumi mainenga na we iya tunenga nae.
ni muviana ndaye monda mosese nondo akosese Vilingi wa Mauvoo va mutongo TV ngwatane ya mukamba nyenita wa Steven Mwamanate theso ni Sharon Dinda kwanza ya meko na mino yanzo vanza neno ukite saa 3 ngunengelelie Vilingi wa Mauvoo twethane saa 3.